Wanneer die entregabo ang gift inkomstenbelasting, ihanyabo ko ang slag ng hopihalto? ¿Acaso boting diferente fuente de entrada? Pues boting salario, apartamento te huur e também eenmanszaak? Esa que não turta entrada, riba qual boting ko paga inkomstenbelasting. Nos turting ko paga inkomstenbelasting riba nos entrada. Peseta importante para bota compreender turso diferente aspecto na. De forma aqui, você aqui que botin ko ter conta com ne e hasi a chance que bota hanya sembek mais grande. Durante the workshop Estrutura de inkomstenbelasting, nos lo para quieto na tore aspecto ng importante de inkomstenbelasting. Nos lo para quieto riba topiko ng manera quem tem que pagar inkomstenbelasting. Riba kiko nos tem que pagar inkomstenbelasting. Pues junto nos loak ture diferente fuente nan de entrada riba qual tem que pagar inkomstenbelasting. E também ture deduksyonan pues aftract posten nan ku abotin direito riba G. E também nos loak quata e tarifa de inkomstenbelasting. Pues el workshop aqui está dedicado na ajuda a compreender todo aspecto ng importante de inkomstenbelasting e a bosa quate punto nang kubating ko tene kwenta kuni. Pues mi tawardabo na el workshop Estrutura de inkomstenbelasting.